ban subel saling sayang tresna statenya rengin ngude jani adinadak nage palas ken beli sade hadi ngilang dan mekabar ngejohin beli sebab kena beli ampura beli dan nyidang palas kenadi. Ulian beli tiang dan kuang nagdakin sifat beli tenyak ngalah start kenyang jauh terden pengertian misi subah duang beli bani mo gentian sabar subah sabarin percuma beli di sesuluh tresnani doa disayang ampura yang beli sekantan ada kena beli lakar nyakitin ragana dine apa buin bani mau boge beli menjanji lakar mesalin nutin kena hadine adi bina ke semangat hidup ne paling sayangang beli yena di kantingan lahin paling melah beli mati. Sadar dor ngerti kenyataan kasar lain nang biuta ngusan terus ngali raga benalan pelik uang lebih jalan tuturang bareng suka duka agak ngacem kenyang beli kenyang tian bulat terus kesujati hidup bahagia. Doa disayang ampura yang beli sekantan ada kena beli lakar nyakitin ragana dine apa buin bani mau boge beli menjanji lakar mesalin nutin kena hadine adi bina ke semangat hidup ne paling sayangang